naslov na tabloidu Srbija danas, da li će Mitrović da je pusti, Jovana Jeremić želi da ide u vojsku, razmišljala je i ne šali se. I sad ovo malo, u stvari većina ljudi tu razumije da Jovana namjerno to radi i samo da privučem pažnju javnosti, da se o njoj priča, baš nju briga šta ko misli, ali ljudi zaborave da je ona Marićeva škola i da je nju Marić učio, dovedeš Čanka, on ovima se ruga, oni uopšte slušaju šta Čanak priča, ne mogu da razdvoje, pa doveo nam ga Marić da nas provocira svaki put. Ne, već onim Čanak im priča šta ne vole da čuju i oni onda se ljute samo na Čanka, uopšte ne primjećuju da Marić tu to sve organizuje i stalno organizuje i Jovana je učila od njega zanat. Stvarno je šteta što ljudi ne razumiju. Ni Marića, ni Čanka, ni Jovana. I da je tu sve Marić organizovao. Marić je inteligentan. Pisac nije. Nemojte, molim vas, neko ko ima jednu knjigu napisanu, da ga zovemo piscem. Ivo Andrić da dovodi Mancu Diskreciju u parove i sa njom sjedi. Jel? Moj Mariću, možeš ovu polupismenu, polusvjesnu sirotinju da vozaš. Zato ti svaka čast.